Жалаң ушул кара жумуш кылгандарды жардам сурап көрөбүз. Могу кеп өтөбүз менен. Тачка айдагандар бар. Груз тарткандар бар Ош базарда. Ошолорду жардам сурап көрөбүз. Эгер ким жардам берсе, 200 сом, 300 сом, 500 сомго чейин колдон келишинче беребиз. Бизден алыстабай, каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. 50 сомнагы жокпу? Жок, азыр. 20 сом болсо да кетип калат. Ошо акча жок болуп атат бизде мына. 20 сом берип турганга жетип алайынчы. Жок, акча жок. Bir 10 сомдагы жокпу? Жок да, айтып турмун, акча жок азыр. Брат, bir 50 сом болсо кетип калат элем. Акча жок эле, азыр кредит бар. Ада кыйнап атат. Bir 20 сомдагы жокпу? Жок, кредит бар, кредит. Иш жок да, иш жок. Кара эпте иштеп атат нанга. Байке, 10 сом берчи байке, кетип калайынчы. Жени келип атат. Кадимкидей жени келип атат. Кадимкидей сүйлөнөт, 10 сом сурасаң жаман көрүп атат азырчы. Кадимкидей жаман көрүп атат. Ассаламу алейкум, аке. План толтабы? Şükür, bugün başka plan bakalım. Bugün kança plan oldu? Bugün 500 som koştu. Sen kimsin? Ben jol kire tapmay atam. 10 som. 10 som beresiz mi? Yine işi var. Ake, ançamça uşunday oldu. Kaçtaysın? 30'damın. Hazır jakşele yetersin. İşte anam iyi kalktı. Үйüm мекта Ağır'da oturam. Kaçan жылдасың? 91. Ha, 91 min. 91. 91 уже 33'e çıktın orada. Aynen. İşte bizge keyin berişin orada. Uşunday olup kaldı. Үйüme жеттағын ішпе өте балам екенсің. Мақұл Ağır'da da dedi ha. Bilesiniz de 173 keteyip yaratmış. Бұл социальный эксперимент болчак. Bizde kamera тартып. Bizde ушул акелерибизде insanlar көп болсун. Allah razı olsun аке. Мынакей аке, муну баягы бирөөгө жакшылык кылсаң Алладан кайтат деген бар го. Муну сизге бизден чай-пай суп ичип коебуз аке. Allah razı olsun. Чоң рахмат. Мына ушундай акелерибиз көп болсун. Рахмат аке. Брат, bir нерсе сурасам болобу? 10 сом берип турсаң жол кире кылып кетип калат элем да. Arak neyin mi? Я. Arak neden mi? Брат, ушундай болуп калды эми, эркекчиликте болот экен, брат. Болсо bir 20 сом эле кылып койбойсуң, брат, от души. Bir 20 сом эле кылып койчу, брат. Ошол жигит Балабағамда отырам, 3 балам бар. 3 балаңыз барбы? Брат, дагы bir 10 сом. Жоқ. Бол. Баған 250, 230. Атыңыз ким туган? Javlan. Ким? Javlan. Жавлан байке, чын жүрөктөн бердиңизби? Oo, çin жүрөктөн 10 сом беріп. Allah razı olsun. Бул социальный эксперимент болчу. Бизди тартып атат бuyakta. Allah razı olsun. Мына берде тартып атат. Чоң рахмат. Акы, бирөөгө жакшылык кылсаң, бул Алладан кайтат да, ошол 3 балаңызга биздин атыбыздан ошо бир таттуу-маттуу алып берип коесуз, ишиңизге ийгилик. Атыңыз ким дедиңиз? Javlan. Жавлан деген акебиз. Бешеналиева Киевскийде бурчта соода кылат. Келе бересиздер, ушундай. Мындай бирөөгө жардам берейин эле деп турат да. 10 сомду тарс эле карматып койду. Allah razı olsun. İşingizге ийгилик. Байке өзү бир көргөзүп коюң. Байке. Жавлан байке. Байке. Allah razı olsun. İşingizге ийгилик. Азыр ушул эле бурчта мөрдө таксисттер турат. Бул таксисттерди дагы бир сыйра сынап көрөбүз.
Брат, салам алейкум. Алейкум ассалам. Брат, bir 10 сом болса кетип калат элем да, брат. İşi çok biraz. Брат, bir нерсе кылчы, брат, от души. Кетип калайынчы, муздап калдым. Жок бу? Olsan barın. Olsan barın. Olsan sırayt. Брат, кетип калат элем да 10 сом болду, муздап калдым. Брат, жок ба? Якта жок дейт, кеттик. Брат, 10 сом карап көрүңүзчү. Болса мен беріп жасатпам, болса бермейтін еркекче. Жок ба? Жок дейт, кеттик дальше. Азыр таксистерден ким жардам бере турган болсо 500 сом берем. Ушул таксистерден. Bunun içinde жоқ. Но Матиз айдаган. Ассаламу алейкум. 20 сом болсо кетип калат элем да. Каяка? Үйүмө. Машинага жайсаң ала кирет. Ошо машиналар жаман көрөбү деп атам да. Жок беле. Жок дейт, кеттик дальше. Kim жардам берсе 500 сом берем. Ассаламу алейкум. Байке, bir нерсе сурасам жаман көрбөйсүзбү? Bir 20 сом болсо кетип калат элем да. 20 сом жаңы эле чыктым. 20 сом карап көрчү, байке, муздап калдым. Жаңы эле чыктым. Кеттик. Жаңы эле ишке чыктым дейт. Жаңы эле ишке чыктым дейт. Ассаламу алейкум, байке. Bir нерсе сурасам жаман көрбөйсүзбү? Bir 20 сом болсо үйгө кетип калат элем да. Жаңы эле чыктым. Жаңы эле чыктыңызбы? Кеттик дальше. Bir нерсе сурасам жаман көрбөйсүзбү, байке? Ne oldu? Bir 20 сом болгондо кетип калат элем. Өзüm жаңы пачим жоқ, жаңы эле турам. Жок бе? Такси керек пе? Брат, 20 сом выручать айтчы, брат. 20 сом? Ооба. Же берилечи, мен берип коеюн. Не, бир жакка маршрутка бар. Маршруткага, брат, кетип калайынчы. Барбы, брат? Алга болду. Каякта машинаң, брат? Брат, bir нерсе кылчы, 20 сом, брат, кетип калайынчы. 20 сом бересиз mi? Ne var abi? Ne oldu? Sana ne oldu? Социальный эксперимент болчу, брат. От души. Выйти. Алла разы болсун, брат. Атың ким эле? Тилек. Тилек деген тууганыбыз. Киевский Бейшеналиевада. Бензин куюп коюңуз биздин атыбыздан. Жок. Бул эксперимент болчу. Алла разы болсун. Бирөөгө жардам кылсаңыз Алладан да. Жөнчү Красавчик, мынакей айттым го, мен видеонун башында айткам. Таксистерден ким мага жардам берсе 500 сом деп. Bir күндүк bir 5-6 литр майда. От души, брат. Атыңар ким? Тилек деген мырза. Ушундай мырзаларыбыз көп болсун. Ийгилик, брат? Нуркейже. Нуркейже. YouTube'da. Так, bir гана ушул тууганыбыз. Так, 1 Бuyakta kança maçta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maçta. В общем 8 maçta. Tetaqtan kelip эле өзү. Не керек? 20 сом керек десем. Берчи, брат, мен сага берем деп атат. Такси коллегасынан алып, мен сага берем деп карызга алып берип атат. Алла разы болсун. Ушундай болуш керек. Так, азыр эми мына жерде стоянщик байкелерибиз бар. Ошолорду бир катар аларды дагы байкап көрөбүз. Жүрүңүздөр. Кандай образ кандай экен?
Obraz жакшы элеби? Байка, атыңыз кім? Ne oldu? Turgan Bey. Байка, bir 20 сом берсеңіз кетіп қалады элем. Yok, ben de tiyin yok. Buna plandı жаңыл alып Düşüp ketdi. қалдым, Байка. Plandı жаңыл alып ketdi. Oy! İşte olayınca Байка, жол керек, а? Өзім işte olayınca жол керек, Байка. Gel. Ne ista? Gel. Bas, gir Байка. Ey, гаи алып кетіп қалады. Азыр келеді, Байка, шықырып. Байка, bir 20 сом берші, Байка, кетіп қалайыншы, үшіп қалдым, Байка. Plandı verip saldım. Bolğan tiyinimden ödü sana koydum. Байка, блин, бүгін үшінде болып қалды, кішіне ичіп алдым әлі, Байка. Атыңыз кім, Байка? Байка, bir 10 сом болса берші, Байка. 10 сом берші, Байка. Bir 10 сом берші, Байка. Кетіп қалайыншы. Маршруткаға жетсе болды, маршрутқа 10 сом ба, 2 сом ба? Берші, Байка, бір нәрсе. 11 сом ба? Берші, Байка, 11 сом. Кетіп қалайыншы. Нәрсе қылшы, Байка. Олар шығып отады екен, алып олайыншы 20 сом еле, Байка. А? Шын жүректен бері тас бі? Байка, шын жүректен бері тас бі? Атыңыз кім еле? Социальный эксперимент болды, Байка, бияқтыға бізді тартып отады, Байка. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Бізді камера тартып отады, социальный эксперимент болды, Байка. Бала чақаңыз бар да. Мен моға бір шіріндік, піріндік алып беріп қоясыз балдарыңызға. Алла разы болсын. Атыңыз кім дедіңіз? Тұрғанбек. Так. Киевский Бейшеналиевда Тұрғанбек деген стоящий байкабыз. Алла разы болсын, Байка. Чоткий, кеттік. Кейінгі Байка көріңіз. Bir өсі қалды. Кеттік детақа. Өзі біреуге бір жақшылық қылсаң, бұл жақшылық еш сөзсіз қайтады да. Жақшылық еш сөзсіз қайтады. Бұл егер ishенбесеңіздер, мына біреуге жақшылық қылып, ал жағын Құдайға қойып қойыңыздар. Сіздерге да бір күн болса, бір күн біреу сіздерге жақшылық қылады. Аз бұл жерде 2 байка өз бар екен. Ошолордон сурап көрөбүз. Ассалам, Байка. Bir нәрсе сурасам жаман көрбөйсүз ба? Bir 20 сом болгондо кетип калат элем да. Мен азырчы. Мына планды азыр бердим, мен. Bir 20 сом болгондо кетип Планды калат. азыр бердим. Bir 10 сом болсо дагы, Байка. Bir 10 сом bir нәрсе кылыңчы, Байка. О, дака, матфра. Ушеме чыгып калат. Байка. 10 да кичине bir нәрсе кылыңчы, Байка. Как раз 10 сом болду. Чын жүрөктөн бердиңизби? Мен чек, андай эмес биле. Чын жүрөктө бул не дегенде чын жүрөктөн берем де. Атыңыз ким? А? Атыңыз? Атым Айбек. Айбек ака. Ачык эле да. Социальный эксперимент бизди тартып атат. Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик. Жок. Ушундай берешен колуңуз эч качан жамандык көрбөсүн, Мен бүгүн келдим ишке, бүгүн кирдим. Бүгүн кирдиңиз. Мага суу ичип коесуз. Рахмат. Мен жата турган жерим да жок. Чындыгындачы гостиницага иштейин деп иштеп атам. Бүгүн кирдим мен. Өзүм Оштон келдим. Оштон бүгүн келдиңиз. Бүгүн келип эле. Bu yerде бирөө менен сүйлөшө койсом, ситуациямды түшүндүрсөм, байкада иштеп туруп, гостиницага иштеп турум деп. Маң да 500 сом гостиницаңызга. Алла разы болсын деп каме илайым, бактылуу бол, илайым, небере чебере көр, оны Алла. Бирөөгө жакшылык кылсаңыз бул Алладан кайтат. Ооба да, Айбек. рахмат. Ишиңизге ийгилик. Кайсы каналдан чыгат? Буркейжинен көрөсүз. Буркейжи деп сакта. Каерден боласың? Мен да ошол жактан болом. Майла, Алла разы болсун. Ыйлап берейин дедим. Бүгүн каяка барып жатам, гостиницага топтолуп айтам, мен гостиница. Кызалатпы. Сиз бирөөгө бердиңизби? Ооба да. Ошон үчүн Алла таалам айтканда, силер бергиле, анан мен берем деген да. Ооба да чыгаш. Майла, ишиңерге ийгилик, ак жол. Молодец. Брат, берчи, кетип калайынчы 10 сом берчи, брат. 10 сом жок. Берчи, брат, от души эле. Брат. Брат, 10 сом берчи, кетип калайынчы. Жокпу?
Жоқ дейді, вообще жоқ. Өзümüz eleştir bunlar oturganlar. Öz var öyle, gözde öyle var. İç koyar, eksik buradan iç koyar da. Ayrı ayrı. Hem şu yemeğe vermek güzel. Şimdi 10 сомдағы жоқ. olsun var ama. Беріңізші кетіп қалайыншы сұраныңыз. Hello. Чоң, рахмат байка, атыңыз кім? Hayatın ne gerek yok sen değil mi? Бұл социальный эксперимент болчу. Ya. Атыңыз кім? Temir'de. Темір байка. Ha. Бізді тартып отады. Ya. Социальный эксперимент, Алла разы болсын. Evet, Işingizге evet. ийгилик. Güzel, evet. Айбек дедіңіз бе? Ne, o- Қанша балаңыз бар? Üç balam var, evet. 3 бала. Ошо 3 балаңызға биздин атыбыздан bir сокпок ала барасыз. Ben sen oyladın emekenden. Kötü karnına lazım mı? Buna başlayalım. Алла разы болсын, ішіңізге ийгилик. Мен жаңы эле Жаңы эле касем коюп кеттим го. Ya. Касем коюп, касемди мына жерге парковка кылып кеттим эле го. Öyle. Ак касем бүгүн эртеме. Түшүрүп жүрбө, артка айдап чык деп ошентиңиz го кийин. Ha. Эстедиңизби? Sınav Işingizге ийгилик, işingizге ийгилик. Бул жерде Киевский Молодая гвардияда Айбек байкебиз дагы буюрса сыноодон өттү. Işingizге ийгилик байке. Берешен колуңуз эч качан жамандык көрбөсүн. Жакшы. Так, кеттик эми. Буюрса ушун менен жыйынтыктайбыз. Эгер видео жаккан болсо, бир сыйра лайк басыңыздар. Анан каналга сөзсүз катталып, ылдыйга ой пикир калтырганды унутпаңыздар, туугандар. Буюрса бунун продолжениясы дагы сөзсүз болот. Биздин кыргыз эли ушундай берешен калк. Сурап барсаң деле өздөрү планын төкпөй атып, өздөрү жана таксисттей пачин кылбай атып ушундай берейин эле деп турат. Ушундай берешен колдор эч качан жамандык көрбөсүн. Дайым бар болуңуздар. Ошон үчүн Алла таалам айткан, силер биринчи бергиле, анан берем деген жери бар да. Ошон үчүн берешен болойлу, бири-бирибизге жардам берели, поддержка кылайлы. Ошондо бардыгы жакшы болот. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздарга.